I det solbeskinnede Nyhavn under al fred og forår. Her er der isvafler og store fadøl på dagsordenen, og ingen steder hører snak om hverken atomudslip, jordskælv eller blodige revolutioner. Men for enden af kajen kommer der pludselig ridser i idyllen. For her står en mand med et gruopvækkende budskab. So we are telling people that Judgment Day is May the 21st, 2011. Basil Walker er en ud af 14 amerikanske kristne missionærer, der i disse dage går rundt i Københavns gader for at advare om, at et kæmpe jordskælv om 2 måneder vil betyde jordens undergang. The Bible says at the end of the world, in Revelation chapter 16, the Bible said there will be a great earthquake on that day, on May the 21st, 2011, such as the world has never known, worldwide. De 14 missionærer er alle tilknyttet radiostationen Family Radio. Sammen rejser de rundt i hele verden for at sprede budskabet til deres medmennesker. Because it's our love for our fellow human being. The highest good for mankind is eternal life. Dommedagsprofetier er ikke noget nyt fænomen. Men ifølge Alessandra Rose Johnson, et andet medlem af Family Radio, er der denne gang ingen tvivl. The information that we're presenting to you today is completely based on the Bible, and there are many proofs. Over and over again, God promises that this will happen. So that's why I have complete faith that it will happen. Ifølge missionærerne er det altså Guds vilje, at livet på jorden nu skal ende, og der er intet mennesket kan gøre for at forhindre det. Men er man stærk nok i troen, ser fremtiden ikke så sort ud. De, der tror, kan nemlig blive en af Guds udvalgte, og dermed gå en lys fremtid i møde. The true believers, the one who God has truly saved, will be taken up, caught up, have a heavenly body, and be taken up in heaven to be with the Lord Jesus Christ. Men dem, der ikke tror, har derimod god grund til at frygte fremtiden. But what about me? Should I be afraid? Absolutely. If we are not saved, we must be afraid. We should be very frightened. Panikken synes dog ikke for alvor at have spredt sig i de københavnske gader endnu. Optimismen er stor, og der skal lidt mere end 14 missionærers dommedagsprofetier til, for at få gjort kål på det gode forårshumør. Der er sådan en kristen organisation, der siger, at jorden skulle gå under den 21. maj med kæmpe jordskælv, og kun de frelste vil komme i himlen. Jamen, så er jeg klar. Ja? Ja. Jamen, jeg tror ikke på det. Tror du på det? Nej, jeg finder det for usandsynligt. Missionærerne fra Family Radio har aldrig været i tvivl. De har alle brugt tusindvis af kroner fra egen lomme på at rejse rundt i verden og uddele de hvide foldere med det klare budskab. This is what I want to spend my money doing, especially because the time is so short. This is what God commands us to do, is to go forth and spread the word. So that's what we're doing. Obviously, I wouldn't be here. I wouldn't have sold everything I had to come here to do this. I do this because I love fellow mankind. Have you left everything from home? Have you sold everything? Everything. You wouldn't believe the stuff I had. I don't care about it. It's gonna burn in about 55 days. Og nu er det altså ved at være oppe over. Family Radio har sat de sidste kræfter ind, og vil til det sidste fortsætte med at sprede Guds ord, så alle kan få en mulighed for at blive en af Guds